Muraho neza. Ibendera ni kimwe mu birango bikuru by'igihugu, ndetse tubibona kenshi mu biro bitandukanye by'inzego z'ubuyobozi n'ahandi hose amategeko abiteganya. Ariko se, wari uzi ko umuturage yemerewe kuritunga? Ese bisaba iki? Bigenda bite? Nibyo tugiye kuganiraho, turi hamwe n'umukozi muri Minaroke ari buze kudufasha gusobanukirwa. Muratangira mutwibwira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Aisha Tuyigane, nkaba ndi umukozi muri Minaroke. Tujya tubona abantu bagiye mu mahanga bagakenera kwitwaza ibendera cyangwa se bagiye gufana imipira. Ese bigenda bite kugira ngo umuntu abone ibendera? Nibyo koko umunyarwanda wese yemerewe gutunga ibendera kandi akarikoresha mu buryo bwemewe n'amategeko. Biremewe rero umuntu wese yaritunga nk'uko wari ubivuzeho. Ibisabwa ni ugukurikiza amabwiriza dufatanyije n'Irembo. Umuturage wese akoresha sisiteme Irembo agasaba ibendera ry'igihugu. Birumvikana rero ko hari n'igiciro bisaba cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi amafaranga. Twakwibaza ngo nangahe, bigenda bite, bijyanye n'uko amabendera aba atandukanye? Yego. Uburyo bwo gusaba amabendera nk'uko nari mbikubwiye, dukoresha sisiteme Irembo. Umuturage cyangwa se umunyamahanga ajya kuri platform y'Irembo. Hariho ibintu bitandukanye, ariko we ahitamo Media and Society. Mu Kinyarwanda, itangazamakuru n'imiyoborere myiza. Iyo ugeze aho ngaho, nibwo ubona aho guhitamo kugura cyangwa kwishyura ibendera ry'igihugu. Uhageze, uhita ubona uburyo butandukanye, ukabona n'amabendera atandukanye, uhitamo weho bitewe n'iryo ushaka. Kugeza ubu ngubu amabendera dufite muri system ari nayo akoreshwa, hari ibendera ry'igihugu rizamurwa hanze, hari ibendera ry'igihugu rishyirwa mu ma office, ririho ryanditse indoor flags, hari outdoor flags ari ryo rizamurwa hanze, hakabaho n'ikirango cy'igihugu aricyo bita ordinary seal, hakabaho ibendera riterekwa muri office ari desk flag, hakabaho n'agapin kamwe bambara ku ikoti. Ayo yose ni amabendera dutanga. Uburyo rero bw'ibiciro nabwo buragaragara. Iyo uhisemo indoor flags, ibendera ryo muri office, akunda gusabwa kenshi n'inzego za leta, n'aya ngaya dukunda kurahiriraho. Iryo bendera rimwe, iyo uhisemo ibendera rimwe rya indoor flags, igiciro kiba kiriho ni 45,000. Uhita ubibona direct, ugakomeza process n'ubundi. Iyo uhisemo outdoor flags, ari naryo bendera rizamurwa hanze, igiciro kiriho ni 30,000. Ibendera rimwe ni 30,000. Iyo uhisemo agapin flags, ko bambara ku ikote, igiciro cyaryo ni 3,000 gusa. Ibiciro rero bitandukana bitewe n'ibendera ushaka. Yego, tugana ku musozo, twakwibaza ngo uwahawe ibendera arasabwa iki cyangwa se n'icyo akwiye kwitwararikaho? Umuntu wese wahawe ibendera mu by'ukuri aba yarisabye mu Irembo koko, mbere y'uko tumwemereza yuko aryishyura, ko ntago usaba ngo uhite wishyura tutarakwemereza yuko, tutaraprovinga yuko uryemerewe. Muri kwa kurisaba unasobanura impamvu urishaka. Mu gusobanura impamvu turakwemerera cyangwa tukaguhakanira. Ntabwo dukunze guhakana cyane, ko abenshi baba bafite impamvu zifatika. Turakwemerera, yenda tukaba twanakubwira aho gukosora iyo wasabye iritandukanye n'iryo ukeneye, kuko nabyo bijya bibaho. Icyo tugusaba rero ni ukuribika neza cyangwa ukarikoresha neza mu buryo bwemewe koko, nk'uko ari ikirango gikuru cy'igihugu. Nimba urijyanye muri siporo, ukamenya ko nuva muri siporo uraribika neza koko, nturifate ngo urijugunye hanze, urikoreshe mu buryo butemewe. Murakoze. Murakoze cyane Aisha. Dusobanukiwe byinshi rero ku bijyanye no kubona ibendera, icyo bisaba, ndetse n'aho dushobora kunyura kugira ngo tuyibone. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimira cyane ko mwadukurikiranye.